با عرض ادب و احترام نهایت زیاد نسبت شما هموطنان عزیز درود و سلام و پیغام و پیام خوش رو میرسونیم به یکایک شما. برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است از افیر سفینه منظور شما. خب دوستان عزیز، ما این نوبت تصمیم گرفتیم در برنامه که همراه جهانگیرشاه رستمشاه آموزگار دانشگاه دولتی کلاه به نام عبدالله رودکی صحبت داشته باشیم اطراف موضوع مایل پیدا کردن جوانان بیشتر به سایت های اجتماعی. اولا خوش آمدید میگویم. سلامت باشید. خب میخواستم نخست نظر شما رو در همین مورد دانسته باشم که چون شما یک جوان فعال هستید، میان جوانان همه روزه فعالیت میکنید، خب برنامه و موضوع ها رو پیگیری میکنید، چرا امروز جوانان تاجیک به سایت های اجتماعی بیشتر رو آوردن؟ نخست میخوام در همین سوال پاسخ بگیرم. البته وابسته به تقاضای زمان و رشد هر جامعه ها مردم طلباتی نو میخواهد که برای خود مهیا کند. یعنی وابسته به طلبات زمان امروز قشری از مردم در شبکه های اجتماعی هستند، در معرکه ها هستند. خلاصه هر کجا ما میتونیم گروه از مردم رو دریافت کنیم. مخصوصا امروز در شبکه فیسبوک مثال جوانان کمتر هستند، لیکن اگر مقایسه کنیم یا قیاس کنیم نسبت به شبکه یوتیوب بسیار در اونجا جوانان فعال هستند، مخصوصا اندیشه های خود بسیار موردی بررسی قرار میدهند و ما پیش از همه باید دانیم که وارد شدن به شبکه های اجتماعی این یک روند است و این آهسته آهسته مثلا در آینده کاهش می‌یابد. کاهش به کدام خاطر؟ به اون خاطر که امروز هر یک آدم مثل که مواد غذایی ما میخوریم باید اطلاعات رو هم دسترس کنیم. یعنی هر کجا که اگر مثلا اطلاعات ضروری رو دریافت کرده نمیتواند وای طلباتش باید قانع کرده شود. امروز با کدام خاطر در شبکه‌های اجتماعی جوانان زیاد هستند که اطلاعات سری وقتی و زود با آنها رسانیده می شود. جای شک و شبهه نیست. از هر یک چاره‌بینی و یا هر یک واقعی که می شود دل خود نفر مثلا عکس میگیرد یا نوار میگیرد میگذارد، دیگر دلیل همون است. یک گزارش میکند. بله، یک گزارش میکند. این جامعه شهروندی یا که جامعه ژورنالیستی امروز فونکسیاش رو یا که وظیفه‌اش رو شهروندان عادی هم کرده ایستادند تا اندازه. لیکن فرقی مثلا یک شهروند عادی از روزنامه‌نگار در این است که روزنامه‌نگار تحقیقات میگذراند، هر دو طرف رو تحلیل میکند و از همین سبب امروز مردم اطلاعات خود رو از هر جا دسترس میکند. مثلا در دهه ها شما ببینید معرکه ها میشود، در معرکه ها وابسته به موضوع خود صحبت میکنند، در اونجا تقریبا اینترنت کمتر دسترس است یا که امکانیتی ندارند که مثلا به اینترنت وارد شوند. لیکن در شهرها یا که مهاجران مهنتی ما که امروز در فدراسیون روسیه و دیگر دولت ها هستند اونها بسیار فعال هستند و فکر میکنم که در این مسئله بیشتر باید ما کار کنیم تا راه درستی استفاده برای شبکه اجتماعی رو اسخط کنیم. و گپ هم سر همین می رود که بیشتر از استفاده برندگان شبکه اجتماعی خب کارشان خطرزا به نظر می رسد. اگر شما توجه کرده باشید همچون یک آموزگار، همچون یک روزنامه‌نگار، همچون یک بلاگر خب به کارهای دست میزنند و یا به عملهای دست میزنند که واقعا به عمر آنها مثلا خوف دارد، خطر دارد، به جامعه خوف خطر دارد، به ملت خوف خطر دارد. خب منظور ما هم از پیگیری همین موضوع در این است که آیا شما چون در شبکه‌های اینترنتی هم خیلی فعال هستید این رو چگونه میبینید؟ با کدام چشم میبینید؟ من در یک پیشنهاد گفته بودم در فیسبوکی باید تمام ضیاییان ما که امروز تقریبا 300,000 نفر هستند، از آموزگاران آغاز کنیم تا کارمندان دولتی تا دیگر قشرهای روشنفکر، من پیشنهاد کردم که باید همه اینها در شبکه‌های اجتماعی باید صفحه خود را داشته باشند. به معنای این نیست که اونها باید حتما بلاگر شوند و دیگر کارهایی که بعضی بلاگرها برای جلب مثلا اعضایان خود میکنند. این مهم نیست. باید با مردم مثلا در پخش مستقیم باشند، به سوالهای مردم باید پاسخگو باشند. مردم بسیار احتیاج دارد به همین چیز. مثلا ما در یک هفته
ду маротиба дар ютуб пахши мустақим мекунем. мардумони зиёд ворид мешаванд, тақрибан то 300 нафар, 500 нафар, ҳатто рӯзе мешавад ки то 1000 нафар дар пахши мустақим ворид мешаванд, саволҳои бисёр медиҳанд. махсусан қишри ҷавони мо ҳуқуқҳои масалан худ ва дигаронро намедонанд. ҳатто ман чандин нафарро тавассути масалан паёмаки хусусӣ ба онҳо огоҳ кардам ки бародар ҳамин кори шумо таҳқир аст. таҳқир мувофиқ қонунгузорӣ ҷиноят аст. мо бештар бояд дар ин масъала бисёр кор кунем ки ҷавонон огоҳӣ бештар дошта бошанд. масалан мо пайваста дар ин суҳбатҳомон мегӯем ки ҳар як ҳарфи шумо ҷавобгарӣ дорад. масалан чӣ гуна мавод мегузорӣ бояд кадом хусусият дорад, уна бояд якм бифаҳмӣ. дуюм ин ба ҷомеа чӣ гуна таъсир мерасонад, инам бояд бифаҳмӣ. сеюм ҳатман вақте ки шумо масалан як соҳаи блогерӣ ё ки дилхоҳ шабакаҳои иҷтимоида мехоҳед ки фаъолияти худтонро нишон битен, бояд ҳатман як рафиқи ҳуқуқшинос бояд дошта бошӣ, ё лоақал агар худат намеомӯзӣ, агар худат ҳуқуқҳои худа дигарора намедонӣ, бояд як рафиқи ҳуқуқшинос дошта бошӣ ки ҳар як маводи худа аз зери назари он кас бигзаронӣ. ва хушбахтона чандин нафар вобаста ба маслиҳати мо ислоҳ шуданд ва минбаъдам дар паёмакҳои хусусӣ менависанд ки устод назари шумо вобаста ба ҳамин маводи мо чӣ аст. баъд мо мегӯем ки хай ҳамин таҳқирову баъзе мазоқ масхараша шумо гиред, боз масалан хубтар мешавад. бале. хуб бибинед гузоштани наворҳое ки ғайриахлоқӣ ҳастанд ва воқеан метавонанд ки барои ҷомеак хатарзо бошанд, барои масалан рушди маънавиёти насли навраси ҷавон хатарзо бошанд ва ҳамин гуна зиёд ба чашм мерасад, махсусан дар шабакаи ютуб, баъзан дар фейсбук, ки аз ҷониби масалан баъзе аз блогерон ба қавли шумо ва пешниҳоди шумо оное ки ҳуқуқҳои масалан шахсии худ ва дигаронро намедонанд шояд пешниҳод мешавад. инро шумо чӣ гуна масалан дида метавонед? мушкили ҷиддӣ дар ин аст ки гуфтор ё ин ки гуфтугӯ миёни ҳамин истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр тезу тунд аст. тезу тунд аст ва ҳатто ба таҳқиру дашному пасзании ҳамдигар ва ҳатто ҷангҳо оварда мерасонад. аксарият масалан вақте ки мебинад назари ман ба назари ӯ мухолиф аст, зуд ба ҷанг мебурояд, мегӯяд шумо дар куҷоен, ман биём қад шумо гап занам. барои чӣ гап мезанӣ? дар ҳоле ки шумо бояд ба гуногунандешӣ арҷ бигузоред. ҳамин таҳаммулпазирӣ дар ҳама ҷомеаҳо метавонад ки масалан рушди ҳамун ҷомеаро бештар кунад. баъдан имрӯз мо ба кадом хотир тамошобини зиёд доранд инҳо? ба он хотире ки фазои халои иттилоотиро ё ки як холигиро онҳо то андозае пур карда истоданд. дар ҳоле ки мо ворид намешавем, пас бояд як нафар дигар ворид шавад. бо ҳамун наворҳову маводҳои хуш. агар ман боварии комил дорам ки агар 100 нафар зиёӣ мо имрӯз дар шабакаи ютуб ки бештари истифодабарандагон ҷавонони тоҷик дар он ҷо ҳастанд, агар дар он ҷо ворид шаванд, ба мардум масалан маслиҳатҳои ҳуқуқӣ бидиҳанд, вобаста ба соҳаи худ суҳбат кунанд, фикр мекунам беҳтарин мешавад, пеш меравад ва мардумам аз ҷиноят кардан каме масалан коҳиш меёбад ин чиз. ва ҳамин халои иттилоотиро ман фикр мекунам ки вазифадор ҳастем, мо бояд пурра кунем. бояд дар ҳоле ки чизи беҳтар дар бозор ворид шуд, ин чизе аст ки масалан чизи пассифат аз бозор берун мешавад. ин ягон ҷои шаку шубҳа нест. ва ҳамин хотир бояд беҳтарин наворҳо, беҳтарин масалан маводҳо бояд мо пешниҳод кунем, то он чизҳои фаҳше ки ҳаст, дашном ҳақорати нафарое ки тавассути як масхарабозӣ метавонанд садҳо ҳазор нафарро ба худ ҷалб кунанд, онҳоро аз саҳна берун кунем. ягона роҳ фикр мекунам ҳамин аст ки бояд қишри зиёии мо ҳатман бояд ворид шаванд. ин дигар ягон роҳи ҳал фикр мекунам надорад. ва боз як чизи дигарро мехоҳам ҷаҳонгиршоҳ пурсида бошам ки хуб имрӯз бештар масалан ҷавононе ки истифода мебаранд ва баъзиҳошон аз ноогоҳӣ метавонанд ки
خب توسط همین گونه سایت ها به گروه های مثلا افراطی شامل بشوند، آیا با اندیشه شما استفاده نادرست سایت های اجتماعی میتواند باعث شده برای که ایشان شامل شوند به گروه های افراطی؟ خب اونا شامل شوند به اون گروه هایی که واقعا برای این ملت سنگ ملامت میزنند و نمیخوان آبادی این دیار رو، نمیخوان تنجی این سرزمین اجدادی را. یعنی این معنی او را دارد که وقتی که زنها با شبکه‌های اجتماعی وارد میشن، از سبب ندانستن اونها با بعض عملها و حرکت‌هایی که ضد ارزش‌های اولیوی هستند دست میزنند. مثلا شاید یگان صحیفه رو اونها تماشا کنند یا که مثلا با نفر شاید صحبت کنند که این باعثی مثلا مناقشه های اولیوی شود، یا که در حالتی که تلفن ها مثلا بند می باشند و شوهر از اون طرف زنگ میزند، در این صورت هم میتواند که عصبانیت پیدا کند و باعثی همین گونه خشونت اولیوی شود. و بدبختی دیگر در این است که امروز مادر جوان تاجیک اکثریت فرزندان خود را توسط تلفن آرام میکنند. چندین جنایت های را ما میدونیم که محض توسط وارد شوی کودکان با یوتیوب و دیگر شبکه های مثلا گروه های تروریستی اونها تا اندازه جواب دادن. یعنی کودک نمیدوند وای چی است، دیگر همون انگشتش رو میبرد به طرف لایک و اعضاشوی و دیگر وای میتوند که مثال یک تشویش رو در اون اویله پیدا کند. به همین خاطر بسیار باید این مسئله را دقت دهیم، مخصوصا کودکان رو تلفنی که مثلا با اینترنت پیوسته است تماما دادن ممکن است. و مسئله که شما گفتید گروه های افراطی و تروریستی که امروز در خارج کشور اونها با هر گونه اغوا و دسیسه میخواهند جوانان را جلب کنند، البته تاثیر خودشون را میرسانند. همین طبیعت انسانی همین گونه است که مثلا من در نزد نفری درباره شما 100 گپی بد میگویم، اون نفر خواهد نخواهد 20% همین گپ های مرا قبول میکند. گرچنده که همین 100% گپ های من دروغ هم باشند، الکی همون آدم نسبت به شما شک و شبهه پیدا میکند. همین اینفرماسیا یا اطلاعات بد به انسان ضرر میرساند. یک قصه را برای شما میخواهم یادداشت کنم. یک پادشاه میخواهد فرزند خود را به نزد حکیم گذارد. در گذشته ما میدونیم که فرزندان مثلا ثروتمندان در نزد یک استاد میگذاشتن، اونها اون را از خردی تا بزرگسالی تربیت میکردند و سفارش میدهد پادشاه که رفته 2 آموزگاری 2 حکیمی بهترین دولت را به دربار ما بیارید و رفته میارند 2 نفر را و به اونها سفارش میدهد که شما یک جمله ابراز نمایید و این کودک من و این بچه خردسال من از روی گفتار شما یکی از شما را انتخاب کند. و آموزگار یکم میگوید که اگر بد کردی بد میبینی، آموزگار دوم میگوید اگر نیک کردی نیک میبینی. در اصل هر دو یک گپ گفتند، لیکن با اندیشه شما کودک کدامش رو انتخاب میکند؟ کودک البته آموزگاری را انتخاب میکند که کلمه نیک گفت. این کلمه بد خودش بد است. به همین خاطر ما بیشتر باید کوشش کنیم که گپی بد، سخنی بد، اندیشه بد، حرفایی که نسبت به وطن، ملت، جامعه ما امروز میزنند، پس میزنند، اینها را باید پیش همه ما گوش نکنیم. تربیه پیش از همه از اویله شروع می شود و مخصوصا تمام اون خلق و اطوار نیک و یا بدی که کودک میگیرد محض از پدر مادر میگیرد. مثلا چی عملهای خوبه که در اویله اگر صورت میگیرد، فرزند حتما به اون چیز تقلید میکند. یک مثال عادی میارم، زمانی که ما در خانه مثلا ما کتاب میخونیم، باز کودکای مکتب خانمون میخونن، اویلمون میخوند، باور میکنید یک چندین مرتبه چیزا مشاهده کردیم کودکی که همگی 4 ساله است، کودک خردیمون یک کتاب میگیرد و همین خیلی به طرز خودش خواندن میگیرد. یعنی این چیز تاثیر خودش میرساند. اگر در اویله که پدر، مادر، برادرها توجه دارن به کتاب میخونن تا اندازه این به کودک تاثیر خودش میرساند. پیش از همه تربیه از اویله شروع میشود و اگر پدر و مادر در تربیت کودک اهمیت جدی ندهد، اون الکی
тарбиятш носолим мешавад ва тарбия ки носолим кушад дигар уна тарбия кардан намешавад. чунон ки шоире мегӯяд тарбият ноаҳлро чун гирдакон дар гумбаз аст. яъне ҳамон гирдакон чормаз ҳамон чормазро агар дар гумбаз монем намеистад ҳар куҷо ҷар мешавад меравад ғелон мешавад. ба ҳамин хотир тарбия бисёр як кори муҳим аст, кори нозик аст ки бояд мо аз оила ин чиза ба инобат бигирем. як чиза мушоҳида мекунем, нафарони зиёде ҳастанд ки аз мо 10 сол 20 сол 30 сол калон ҳастанд. воқеан ҳам онҳо ҳангоме ки суҳбат мекунем аз мо изҳори ташаккур мекунанд, мефаҳманд моро, дарк мекунанд. ҳатто баъзеҳо гуфторшон иваз мешавад, рафторшон иваз мешавад. ба ҳамин хотир мо метавонем инсонро тағйир бидиҳем дар ҳоле ки мо як гурӯҳи калони таблиғгарони ахлоқ дар ҷомеа агар бошем. дуруст, бале. хуб, ташаккур барои як суҳбати хуб. саломат бошед. агар гуфтанае дошта бошед бозам пиромини ҳамин мавзӯъ ироа бисозед, баъдан хайру хуш мекунед. саломат бошед. ман дар охир мехоҳам муроҷиати худамро ба тамоми он нафароне ки имрӯз аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд расонам ки бародарону хоҳарони азиз, дар истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ бениҳоят эҳтиёткор бошед. зеро як амали хатарзои шумо метавонад ҳаёти шуморо барҳам бидиҳад. мо дар дунё як маротиба ба дунё меоем. агар ман донам ки 2 маротиба ба дунё меоям ва 2 ҳаёт ба сар мебарам, як ҳаётамро ончуноне ки мехоҳам ва он чунон ваҳшонияте ки дар вуҷуди ҳар як инсон ҳаст ба ҳамун гуна мегузаронам ва ҳаёти дуюмамро ба беҳтарин шева мегузаронам. ба ҳамин хотир дар ҳоле ки мо як бор ба дунё меоем, мо як бор ба инсонҳо вомехӯрем, фикр мекунем ки коре накунем ки як ҳарфи мо боиси ранҷиши масалан 10 нафар, боиси оби чашми кӯдакони мо, боиси рехтани оби чашми падару модари мо ки бузургтарин муқаддасот дар ҳаёти ҳар як инсонанд бигарданд. ҳамеша кӯшиш кунем ҳамдигарро ислоҳ кунем, ҳамдигарро масалан тарбият кунем. инсон аз гаҳвора то гур эҳтиёҷ ба тарбия дорад. мову шумо ҳама эҳтиёҷ ба тарбия дорем. ҳеҷ вақт инсони комил дар дунё вуҷуд надорад. ҳамон румии бузургвор фикр мекунам мегӯяд ки чӣ хуб гуфт пайғамбари ростгӯй зи гаҳвора то гур дониш биҷӯй. ҳамеша аз пай дониш бояд бошем, ҳамеша омӯзиш кунем, ҳамеша бояд дар ислоҳи якдигар камари ҳиммат бибандем. нагӯем ки ба харе бор надорам чӣ кор кунам. ҳамеша бояд мо бетарафӣ накунем, зеро бетарафӣ ин бешарафӣ аст, бетарафӣ баъди ин хиёнат ба ҷомеа аст, хиёнат ба инсоният аст. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо буданд омӯзгори донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, рӯзноманигор Ҷаҳонгиршоҳ Рустамшоҳ. барору баракат дар зиндагиятон. то навбати дидори дигар азизон, хайр.